Dumienu abo Ghana de share ye mamu nyina mo aha mama kwa ba SOMPA wa ha ni sia chiponum kasa fidie su na wote yenkan ensem a yensem twerefo wanum ati wo mu gu mu a wonsa so kutire ni nyina gu mfidie so a wosamu fopani ato ne bo asem wa yidi editie yesi adwa ye de ba betum sepem to brekase original ye e wo SOMPA so shana so sensem no every SOMPA 106.5 FM e wo enkran Watermelon Street no so e wo dome no enka hanko a ye batan no e SOMPA 93.1 Kumase wanum efa ensem yi bi e to peten upiemo e wo takwa SOMPA ubeti yenka ewe chichi ene bencheye afei upiemu ewe odoma hinkro nso a doma eye doma FM 100.7 enkranza SOMPA ye 90.7 techima SOMPA eye 106.1 sunyane SOMPA eye 98.9 enkranza SOMPA enso efa nsemi bi a ubeti yenka afei Kingdom ebutu mankisim 106.1 FM ya beti yenka waso Kenesh Urban Radio Kenesh Idwa kesie nim ehwanso ensemi echichini benche wo mabiem emobia etie bi wudi koda no so eye SOMPA FM Facebook no eye SOMPA FM 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no nso ye SOMPA FM live Tony Rich BITMISE Adama wapagya frifie ha abesintintan video no so wobenya bi ahwe chichin bench yesero ni dim no wa like page na shama foforo nso enya bi wadwen kire no na wo de ato obreba mu ebebo kire de asom www.sompaonline.com website yesemu for penny rata bata dama wakutire nsem nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho wode akogwa abetumi akokenkan bi endpoint homeopathy wanam na aso yasene ato minute no aduasa ya baba som original ye entini yade no aye krankro no endpoint homeopathy kona yamfa homeopathy kwan so entu yade no asenfa ma haja special local foods na duane no edo we enya spices ni bia didi said ye wudi fie wanya ahoden papa kasa natural mineral water ensuo ni mu ade ya to yepo apapa abotemu ene ya twe ensuo na firi mu etreat ni ye ye wasa upa bi enom perfect baby diapers eno na se ye de boy mofra no ema emofra no so etimi da ema bibia ekoye wan madama eno wo mo aso yasene ma original ye pepe nsam no e de asom ensam a ye didi wontoa efiri ha ekwa chichi ni benchen de obeti bi ene se Domama hine ebo eye Bank of Governor abaso ewo eye kwan a wetimi afa so ene Ghana sikasem no ejina brane efotu akọ ede amana nanoma trankonwa wan mo miaye pi se sempuntu nyuma ebetimi abampotamu a ejina usu nana sanso ena mampeni abede echire her excellency Professor J Nana Opoku Ajima wono na wokasei wo bo eye vice chancellors abaso ewo kaf suapon emuna eya abaso ben Osafu peni ba ko wodi ni chuma ewo asafu eno no wo seshi enzawura chief pastor Moses Nyameche asodi eye African faith asodi sofu yi say aya emabunu no de moye bi ho no mu a moma oman Ghana yasomo nwiye no ama Ghana kora ya de o na asante mantam yewra Francis asenso na wo bo abaso yi wo bo mo ayato aba ede amomo MPP amanyoko ni nkrabata ewe ya asante mantam ni titiriu eye ne mpeso so bantama de atodo echemu se ne oma ye betima boa no amankunimdie aba ama na aban yebeko obi my so na amani free Western Canada eba NSA wildfire no ehyaase no mpanimfo se dia adwentre ha pa enti no wanum a declare state of emergency emusam enam awiai ensem ne bi eka yenim ho na awiai yesi ne koso ya pesepa ne kwenda hai yetase ne banyansafo na afemenim di fomo yesi adwa ya yebebe ede asomwo apesema akade hyebe no mimidin abena bedu adepa kofi awie mene Nana Oppong Kyekeku Edem abusuya pe takra no asum simedia santem nie yemfa ensem no emfa emra odi echi Facebook page ne so obo SOMPA 106.5 a mesra oja o comment fato wo mamie na fensu no wasanso atre wonta baamu ne ebroni frɛ ne hyɛ no enko ekire na afa afoforo nso enti kase ehu ebi yemfi kase no ase ewo eye nananom atrankonya ewo eye domain
na Bank of Governor ena wabomodin agbo anamontu akwakopie mu ewo nananom atra nkonwa wo doma ahinkuro ne nantesie ni nyina no ewo kwan a wo fa so a wobetimi ne nananom adi nkomo ahwe kwan a omo so no omafutu obetimi de ama no ene brani a woda Ghana esikasem anoyin na enam saye so ohene popro a wono ana woda na doma traditional area no ano wono kro ye osanso kandini ananse president edema bono regional house of chief osagefo osiade yo Dr. Ajimambedu II wono na wobo abato yi wose no kro ni nyame anum nie nipa ya ade a wosaye yie na ade ba ko esefata pa ni se nipa ti ase na wo ka na chi asempa na mu menye se woni honom no na wo ka na chi asembo ne wose ekwan ya Bank of Governor Dr. Johnson Pandit Asiama abon homoden etimi abomoden adada wo man economy amana gine ne yesikasem no etimi ene dollar no edi esie ni year nukure ne waya de ehunhia se so mo bo na baso ne saye so ama nananom ede asida piesie akọ ede ama opani asanso ahye ne nkuran de afa ne dwumadi a wodi no akire se nukure ne nyame anim ne nia oyei ade abepo oman no so oman ni sikasem ba begina ne naso se ya de a ade betimi aboa ama Bank of Ghana yesikasem ene afenso no afoforo a wo me ne oman ni sikasem edi ahweye no eno nso etimi akoso osagefo osiade yo Dr. Ajimambedu II ninsem no ebini na governor for babako se bebo nsrahwe na bebeba bono amabia kan de se ma hwere ma menhu se beta nante sa eno kire adwumasono a oye wenda na se one na boafo we me komanima we ade a ande bona baso oduru ba bia mente ha adwumadu antoso mienu nkasa benwokube nwanka nso ndie ne enhu ne ndenka wo ye papa ameka wanye papa na nhwe Ghana bo me ho kire ba ameka we mama no so a me kamfo a me kamfo no on chare Ghana yesikasem inflation as at December 2024 na ye 23.3 na ne ohwe ngoma we December 2025 na just say afi ba akope a obefaye o say abana bi ka ho na ni sabana be pia no hu say sisei akọ 5.4 na chese ayede ayade na o kan inflation bi ne be bisasa na inflation abade say kwana ye fa so ayeto niema ne buo se na kosoro no ono na badi gu basket bim na basisia na berese okonanim anaso okonachi na de no etimi amana abanachi na yesusu kura sa afi wanhwa ebewi na akonachi kura ebio enu echire osagefo osiade yo Dr. Ajimambedu II esanso ede afutuo ekode mamanyofo ede chiromanum kire se ebraso sa woye amanyoni bie di dwumaso na de a woye no enya ewu benya se o se yetimi tunifu edifa ho na mu menye se ebehye na chi kutupa ewo ne nwumadi a wodie mu binya sama ma benta na chi na mesere party for no emre na so se me nyadwomadu ne nwa MPP ana NDC emre na dru se nkoye bibi na ye bone a bentweme ho mfrim machi na me ene madofo bia nkasa adofo nko ne mra no nyede nkodi se ye kokase da bia NDC ni anya asem MPP ni anya asem CPP ni anya asem PNC anya asem se bi akua donko party anya asem ni ebedi ba chia anhwe ya Ghana for no ye nhu nipa ampa e de yesika no yenhu ba ba boyeka se na auditor general se na eniema no apiepie mu na masre obibia worwefo a na wahwe wosa se na otiaba ne so na se wabi aye bibi a onye wotwena so a emra beninka so nti wo nipa kro no so a wote so no no ane se obabo brabo no ye se be ya obeye bibi bia tote na Ghana fo beka se mo akwapa waye ne nyina sa Ebra osagefo osiade yo Dr. Ajimambedu II doma manhene na onukro yi woda bono regional house of chief ano meka doma traditional area no wasanso ehwe omuso no ne na yetiye no enu eche na Dr. Johnson Pandit Asiama waya governor edema Bank of Ghana wono so de afuto ekọ edema Ghana ni bia se ene counterfeit yi doso pa
ɛwɔ man mu a ɛwɔ sɛ ɔman mu ni bia ɛma n'ani ɛkɔ so yie na ɔma n'ani da hɔ so obi di counterfeit brɛwa ɛwɔ so otimi hwɛ ɛde foforo yɛ yɛde abayi ne ɛyɛ original no ɔde toto ho ni sampa wei ɛyɛ fake anase wei ɛyɛ ɔnam saa futuo no so ɛde to nsɛntrɔfoɔ anim sei. It's everyone to make use of the CD in your transactions. But Nananom, we have also noticed that some of our brothers and sisters appear to be doing the wrong thing. We have noticed some upsurge in counterfeiting activities in pockets of the country. We are working with national security and we have observed a few of such instances in the area. Quietly, we are taking steps to take those activities out, but we want you also to be observant. Anytime someone gives you a CD note, take a good look at it. If you take a good look, you can notice what is genuine and what may not be genuine. If you are in doubt, our office in Sunyani is there. Just ask them or just talk to the police. They will be able to assist you. Nana, before I bring my address to a close, I want to thank you for that special honor to name a male child in the area after me. It is a real honor. Enti Dr. Johnson Pandit Esiama, Bank of Ghana, ye governor, ye ne anabusua, ye ti se odito nsentropho en mo de adisede eto na nanoma trankonya eka ho bienu. Amane boyi Kweku Mensa Abrampa, Doma Hinkro ena oto edemane yen. Ebusia ye freedom ahinkro ni akọ mfimfini emantamu na yensem twani ya wekanan wono so atonsam efrafa ho abadwumadie bi ekoso a na empanimfo si abakoma hene ewo Abra Traditional Council na abakoma hene a yede no esi ade so no eyo hene ba obo ewusi ya wodi kan na empani a wonom ya mamra ene amane ede ne to esi adwaso no upiemo ewo Abiaze Traditional Area wo hinkase a wono wate adwaso Kaneno na oye former vice president Edeba National House of Chiefs da sebra kwebu ewusi ya watoso enson wano ena ya mamra ni amane ne mpanimfo ede na bakoma hene esi adwahye na da sebra nsem kanyemo no wade atodwa kire mu sem ena yi ahemfo munkwa kun bio enkwa prince ase emeje emoso na mom ade asese ye hwa animu a afiri mu ho ne sei ubetumi aprimpuntuo aba ukurom anasa umpatamo na wadehye a wudi won manim se hene no wo so enya so emfaso papa ne sem odi to dwabi eni na zikro wai de ende ahinsan wasu sa ifi abun da enkantin oya kokwan sa na yin baby atna inde na nan ya kokun because o mahin bi ai ho ka fa na hin to di ne chi da o ko mahin wono wa kan na ko no wa di na asasa ya ko pon che en wa sa tin na se yebo chem kula se ya ko akwa na so da ya twetwe bibi za eno ye impun to the epun ya twetwe na me biara a wodi si wan awu say na no biara o say ahinzi no aye impuntu ahinzi nti se aba na abaka hia no hoza e hu do wura o impuntu na bebein o do abaka no urban awo bebein na ho ye shi tumoko bei o da bomba ma wura na so papa o hu nde o boy fortune buntu da bread e ba na no so atre ho no wa pepo wa sise mi no da ye duma abroma etumejina na na etumi agina ne nan so entino na nanom ahemfo ya na motutu mu chacha mu na ne mu wura babia mpuntu nti modi abeboa mo manfo enkane no pani no a wakasa ye na woye vice president edema National House of Chiefs da sebre kwebu ewusi ya wotoso nson ene wakasa ye wo hina wote adwaso ewo Abiaze Traditional Area ewo mfimfini mantamo nsem eno no enu achi no sanse wonom esi abakoma hiniti empanifo wonom twahye aye ema wo mo animonyam da dwumadie no adima eye fefefe na Abra ehene ya wono so wate adwaso ne din ene eminti minim otu ya wotoso edubaako wono so eje wo hemfoforo a yesi no se abakoma hene no waje ni tum etu ni fusei
abokuma hin membe ina ohin wa abranko busim enti obi obebe yi bia hye ara ofi abranko na edwuma na ode tikaye ekotwe ho ina ba mo so edwuma so ari to obi ma student land secretariat ozo aka ho ntina chede edwuma ndotuma ye na wa so nyim biara ezi bo abakampa man na aboma na obe ye biara obwa tane ezi mi ofi ha papa 40 years na na wa nyim biara offer abranko biara offer abroman biara offer abakampa man eni di biara ode ma ahimfa wa abra na alwa wa bakampa me nyim mo ncho sande ma na wa ba man ka mo mo ho de cha ya papa yo ma inti ba o baka na o de biara no wa yanda wahene wono nso ti adwaso ewo Abra Traditional Council eminti minim otu ya wotoso edu ebako wono ene kasa ye ne kwakra mu no abakoma hene ya yede no esi adwaso foforo kora wahene ba ebu ewusi ya wodi kan wono so age ne nsam ni nyina etumo gi akonwa yede ne to akaso foforo etumo kora na wono so wieye wada empanimfo ase ewe enuonyam a wonam ahye no na sedie wode ne nsam eto arekanan enim eni Lẹ́yìn àṣẹ́bíṣọ́gbà ọyẹ́ àmì ọ̀dẹ́bá ọ̀gbẹ́rùsí mọ́tò àdàbọ̀ mọ́tò àti ìdíjọba yìí nára abọ́mọ́ yìí nára ẹ̀díkà ọ̀pọ̀ ìnáàlọ́m ìṣẹ́bẹ̀ fún ọbọ̀ pàbọ̀ mọ́jẹ́sí nílá ìbáyà lọ́dúnrún abọ́mọ́ ìyẹn sùn yàtọ̀ abọ́mọ́ ní ipò agbábọ̀ ìyá ẹ̀sọ́ abọ́mọ́ kò ní mà ní ìnára sọ èrò pé yìí. Mẹ́sì abọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ náà bíríjì lẹ́sùdọ̀ lẹ́sẹ̀ bíríjì yìí gbà àṣà ẹ̀dùn pàtó kótó àǹsánà àpò ẹ̀dọ́gbàdì ní ilé gbogbo náà yàtọ̀ ìbúkí àwọ̀ṣẹ́. How that's where we are not in the place number not the one. When you send you got better someone, and we now a someone more than someone. Man, you and best are that's all there. We have our command and some of the good and some of the they should miss our mind about that. May go. Not much there. Nobody you can try. Some banana, I try. Robert. Abakuma hine ayesi no foforo kora ewo Abiaze traditional area no ohene ba ebu ewusi ya wodi kan wono ene kasa ya wawi ataso se wone nananum atena konwa wonom wonpotam ho no ebe pempensi wanankoro na wonom abo adwuma ede abom ya wono so ode ne nsam eto yensem twani erika nananimu awiei yada ne achedi asom wo na ebusuyi sedie entate ya betwe so ampani se yema babi sunti yemfa sadama endpoint homeopathy wonom no mode homeopathy sha siesa yade ewo mayim na infertility no yede tenete enti ne ba ne ba mani nyina no momra ya kache yebema mo baby ngenge ni bi atom na so afei stroke ye ya nwedwe no endpoint se yede homeopathy kwan so yebema etu ase afri ni padua no se bia wodofo bi ana wodi hye bi stroke nwedwe ye agena boso pe na wafra yen yebeba fie ni ababa be hwe no ekopem bra ne ho ebeto no yade a yesa doso bema wo so de ani na woda de bia wo yere de chew sa ha adwen ya na waba endpoint yebema sa premature ejaculation no afri wo so eba no wo sabo afa wo brebo no ho nsem a yade homeopathy kwan na yabo a wo etu ase yade a yesa doso upie mo ewo enkan ha say na share sandboard Sprinters Quantum Pon so yugutu ayedi ejuma afa kuma se krono mabo ahia ubehu ye hya kwan ewo ho fra yen ewo 0244 0244-867-068 and 0274-234321 na endpoint and penny fajo so diaper say ye boy and mano eye perfect baby diapers entini so kodwa so amame aya no wato bi wate papa ya na so ato bi akoma ayere abofra no no na sese ye de bo no ye wo small ye wo medium and afi large dia ubenya ni nyina bi ewodwam sese ukwa so perfect baby diapers eno no ema rashes bia ngu uba no eto ho ene de ekeka ho yesrew eno ana ebo abofra no a obedwonso ankora ma ni nyina betwetwe kama ama wonso ho ato abofra ni susu hawo entinu ko dwa so a ya no perfect baby diapers ni ebi na etimi aboa wabofra no ama bibia nso akoyi upeni dotopo mu atu a Fre was 0531 099 889 0531
099-889 na perfect mpeni fonso nyo so ma o diaper ni bi na enso faton ana abo efama wo ba no kasa natural mineral water enso ni mu edeu ya tu ye bo ene ya papa abotan mu na ya de adrimpen na to mu atwe nso afiri mu ya treat ni ye pa wonum sanso wo ya tum say yes encha fridge mu kura no a emu ede wonum nya yade bi enfre kire ya bottle once wo ho ye sanso e wo sachet once wo ho dispenser no ye wo bi wo ho no mu office sorry ma nyuma ko no munye bachi bi na ye mfele emfa emamo ukodwa so a na wo pe kasa ne bi na wato na wanom enso ni mu ede pa nkra ha ya Taifa Bok Hospital nechi ena yedi ejuma 0206 469 430 0206 469 430 na kasafo enyo so refresh no so ni mu de papa pa na onso waje wodie every ho Hajia special local force enso no said ya wonum wi a eyese wonum gu aduane papa so anti Hajia se aduane bia yen kan kire se oye bi wona kache se ya banku emo fufuo ampesie konkonte ene de ka ho ni nyina no Hajia se bedidi wona kache eti se de wan kasa didi e wo jade o eye Hajia special local foods na dwumadie bia so birthday party e bia sorry mu di dwuma wo wade eyie wo to nsa frɛ na ye beye waduane kama buffet na ya de asom wa hoho ama wo so anim abanyam enti ne Hajia se yen kan kire se ukọ social media ni nyina so a obabia ya wodi ni juma eye Hajia special local foods bo hye babia obeko bia TikTok Facebook ene de ekeka ho na wohwe na kira kwan a wo ha cho kwantimpon ya so oben transitions funeral home no na obehu so juncha ho no mu anaduane no wahyehye ne kama konekoto bi afei o pese ye medi dwuma bia so ma aduane ne yefam no babia wo bia wedding ena be afei eye dwumadie bia ye meya aduane wasiama waje mai na friend 0246 359 921 0246 359 921 enwumeko adama eno wo maso yesene ato minute no aduasan ye bi nsem media ma ye to ansam no so e won nsam foforo mu enra adwumasom bi ekoso ewo eye infinfin mantem a yamane boni kwaku adema ebo moden eto bi ede emane yen mampani abede ekire her excellency Professor Jane Nana Opoku Agiment midi na nimu onyam koko pie dwumadie na se abusua dwumadie ben eye Calf University awmo ena chese omabomodin na eye friend graduation bie omapaw eye asuafo mo babeje ntete ho yese omutise ampa omaya de somo bebe sumi omudi suade no ne omaye aseda no omudi menyankopon nenu nti ye mo mutiri nkwa na enam sa yeso ma eye Calf nwumadie mu no womo de botaa bi to dwumadie ni so a wo say transforming life transforming Ghana na eno anenam so ama Professor Jane Nana Opoku Agiment ede eye timu yi a suku yi ede to o ma afia dwumadie no se ampa sai bi pepepe ana ben ya wote so wo fa si nani so wo se ba wa bei resetting Ghana agenda no eno ani ade wo nani so a wo hyemu kina se eye timamuni bia entimi emomodi so obetimi ede ne ho ahyemu ebi Professor Jane Nana Opoku Agiment in Chiremunu Ebini. Another intervention is the Teacher Dabre initiative, which is designed to provide decent housing facilities for teachers. The project is to be implemented through the decentralized system managed by the District Assembly's Common Fund and the Ministry of Education. Our aim is to address accommodation challenges so that rural posting is not primarily a hardship. Distinguished ladies and gentlemen, the launch of Ghana's National Artificial Intelligence Strategy marks another important moment. The strategy provides a roadmap for building a responsible, inclusive, and human-centered artificial intelligence ecosystem and for developing local talent, research, and innovation. I encourage CAF, this university, to make full use of this national initiative by integrating digital literacy and emerging technologies into its academic programs where relevant. Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Agiment ena yetene kanona enu echire no ena eye Chancellor wada Calf University ano Yera Michael Edu wono nso ede eye challenge kase ede to eye graduation graduate for no so say omo yiro mo ho ne eye friend critical thinking enu ne afen so kwan betima fa so mo di nnwuma ebeba mountain no enu ena wo hye wo mo.
we attack the same man. He said, we are not only one, and now we say, cap, yes, yeah, we get a fair graduation, how we are. There's a lot of difference. Now, the American says, it's like you, yeah, and the management, both the management, and then the students, and everybody, and it's, you know, the Americans all move away, all can say. Because we are and will be. They were paying a the only one of ambassadors to cap. If you say, run on the phone one thing, and allow them for for cap. I mean, you come out with some gents and they mess up. The only one the answer on put into that, no ambassadors to cap. And here, a chancellor for Calf University, Yera Michael, Edu, Ena, Yetenen, Kamanye. Kweku adema ena watu di fin man tembe sum yen efutu akwa ma mabunu se yema amagana na sumunyo no ama esode awando se pupa eyadoso dodo emabunu no wo hono mo a wo mo wramwram nsa no na wo mo ba ya de wo mo beye no ani enyan pa ena sei echina sei osofo pani a wopie mo ewo eye asafo no no ede African Faithia eno ewo seshi nzawura Chief Pastor Moses Nyameche wono ena de afutuwe akwama mabunu se yantwe ho emfiri sebi niema ebeyi omanya sumdue ade afiri oman mo no yantwe ho firi ho paye ne de ebebo Yankopon aye na de osunsun ba se ba honam so aye ne plate se wo honam so se yen ayo eye mamma no yampre asumdue amaye ho na ye di nya de ko ye mani mu a ebe mampaye aye abo nyina no ebetimi aye ko e wo se Yankopon be ye ne de be se ankronkro bi aso wo oman mu so no be pre se asumdue ebe ba ye man mu fi se wokun esi oman mu a ya na e ka asofo kan di fo ka obi a wote oman mu enti mama bi antu ne nsi wo se obepre asumdwe ede amaye ye ma youthfo na niema basa se red bi ensa de ye niema bebre ema akoko titrumpo de asole wo tehwa moto accident a ekum ye memba no aka mo ye Ghana ye da ache no mo kono no ma yi a mo de moto no enamo chese omo spe bibia omo na yetu omufo se omo ani nawo efisa ablabo ye momma ablabo no wankasa na wo ya boma nko obi ama me ana obi apapa bo ne de ama no nti ya na nso watimi abo ho so no hye ho yie na bibia timi akoye no achi no sofotufo se entina wo se aban no machiche nwuma ngu botom wonso oye babunu wo man mu a ubetimi do nsa aye bibi Nyankopon de bibi dua omu hu adekode odi dua omu na etimi eye ne yie na etumi aboa wo ama wonso wanya adwuma papa bia ya biu aban so ema na ninkwa mabunu ho adwuma bia woso wetimi ebie ma omunya biye no womonso entimi nya binye ya ban se de se de pontudwuma eba ye mam ama mabunu no anya bia ye ase adwuma amanso a mabunu nya adwuma anye ebema mabunu na ye basabasa se de ye kenti yesre ye kasa ye mampanimfo a yedi wo mananim se omomodin so se omode adwuma beba tu yen pri yensa no nyuma insadu juma se butu kwa buruchire na ukuta nsanu juma eboa okra ma wa control no utime de nkunimdie ba enti adwuma bi anyame de ahye obi ansa wasase we so no se ye tailor o carpenter o mason o se oyi wa komam na usua na utime de ye adwuma ben ka se aban emfa adwuma mfiri enkran emfa mra ansa na wa ye adwuma bi na feature no onyame de talent bi hye omu a eye adwuma esase ugina so na wankasa woyiro ho ye men ka se aban fa sika obi ebeton asota obi be koja obi tete aban kwa ton e de hwe ne mabas nkampese wo a wo ye tailor adwuma ana wo ye mason ana se wutwika enti mesrese obi a adwuma wasua bia no onyene na omomode mfanya adwuma na abo na etimi aboa district pastor ya upiemo eweseshi nzawura asafo no de African Faith ya wetua no Chief Pastor Moses Nyameche wono ene de sefutue eba ya yensem training osomafo Kwame Owusu otonkra efri Western North region somye no wono so ede besum ya yadane akire region ayi asomo Abusuya ye ka wo se prem to breka se abo SOMPA 106.5 so enkran pumpuni mantem won mi se na ya hyeta ne ho ede afa mantem du nsia ni mu a bia wutie ye fibia SOMPA affiliate ye ma opia wo na yentu akase no so enkopie mu ewo eye asante mantem asante mantem de edu pe ne aka Kwame redu atu nkrato de afri eye MPP ne nkrabata ewo eye asante mantem ene bantama constituency wonomo e de aba besom ye enra omokokoto omaba na wenu eye MPP regional eye executive
constituency for ena chese bo modern a abatu etimi course wo eno aprem to breka sem ye bo mu nchiremu bi e de emamo na eye mrahebedwani e de ababeto dwa chem se no krani nyame no nie e wo mu se bantama constituency no eye MPP amanyoku de ade nanso obebo no modern pa di nkranhye ene abasobo kode ama eye afoforo ya yato abade ama mu se executives yi omuma mehwe mmoa ema bantama 2028 emu nkunimdie ntimi nya omo de na enye se eye omo de wo mrahebedwafie wonko a nemom eye omo de ama nkunimdie akọ ede ama eye mampani dada abedi akire Dr. Mahamadu Baumia na fe 2028 no omo ababeso amamuo mu na fo mo sanso abu ni bio enchiremu a bantama asanso buache edi etudwa na busia ebini na nanom je bi dan kwa no mko fo abuchi ba enti no ye bibia ye bia no ya adwenchire ye tu aba no na yi I don't know, they are demonstrating. About 1,200 delegates and 100 have new executives. New executives, nominate me as a member of parliament. Now, MPP, constituency. And then people are any about we buy so now I'm going to papa so my guy above the road I'm Ghana for so almost so you GD my pass they can who go bless your juma and people be fan from Petra let me 2028 abusuanfo eni eye mrahebedwani a ogina mu ma de hye ne temamufo a ewo eye bantama constituency wo ya santimantem Honorable Francis Asenso Boache ena yete nini. Ebusuan ye dan ye hutiawa akope bresuo bi aba na ye kone ye ba ye betre so fra ye kopie mu ewo bi manso. Aji bebia ebusia yedase ye kwa OPPONG KYEKYEKU no na arehosem a enu no efrimo Western Canada eba ne yanyina nim se na kakra ni ene yabo amane a kire wa se world fire bi ahyase e wonpotam ho no mu a obi nim kwan a eja no ahyase na odum jadwumakuafo bi kura afamu etenana nam se do se idi ababebo mu ni se empanisi wanom akon eja ne ntimi nnum da entini de akwa ya ene se wanom ebe declare state of emergency and they say they declare state of emergency na de enti aban no aya ne sa ene se obenya emoa edi afiri baby na wamo etimi ababesom sanse baakofo awi adura mpanisi ya egu entini se de ade no aye no ano na ye den no na wamo anya ne sa no a ebia na entumi enum ebre wose etumi edumu sanse ehyase no acha kakra ya egusu a ehye na opani a wopiemo e British Columbia Premier no a wono okasa ye David Abi and wade two news conference for any se wano mu nsam a womo ahwehwe mu kakra na hu se efiti bra hyase odum dadwumako ekoye womayi womafamu die nyina no besi sabrenti minum ye no etese ade no ayetese yato bomb edi akwatu baabie na ade agi dima yaw no ada afei na ano ebrase na sesi no afoso adehia wo motete bemben emiaye bi etese Summerland no na afei Pitchland no ama wano masesa wo mkuku no mo nkaka nyina edi efese se eja na hia che enti amawie ma ye sebi se oben sa bia ye ho no mo a wonhwe yi a wonum nsu ani na sukwam se de na ekwa yasem empani se adehia wo mo wasa Summerland no wano dodo be se 12,000 na afei Pitchland for nso wamo dodo be se 6,500 enei adehia bebrenu a na ya pe baabi foforo ama wano mo akwakwatena eno so eya arehosempa e wa fa ho na wamo ebemben sa Western Canada ho no ye kiremu se ebinyan anantwie pa na sa anantwie no na wamo nim se enka ebia
ejana no ye dene saa no na honest ne biebie wo mo a wo mo abetimi afine wo mo we ni wo ma konso wo mo bie wo mo no wo mo giragina buo ni mu saa hwe wo mo wurafo ani ma saa ya akwakwa ya bra ho samti enye nipa nko a ena mpanifo kirem se wonom ho aka se bi emo so ho aka pa ya akwakwa ya bra ho sam na mpanifo egusu a sabre ya wo mo declare state of emergency ewo Canada eye western side no eye biaye a wo mo kirem se eja no ato a eno no eye nwura mu eja eto ya akwaye ahodwan no wonom betimi enya mo papa bi edi afri ebia oman foforo bi anasa kade bi abeka ho a wo betimi ede akonwe so eye de afri ho ba original ye yada ne akyeredi asom wo safi de waso wa fidi a ensem wa edidi wontoa no na ebi ene sei abusuya ebeto odwa kyerɛ mu sɛ dɔma hohene ɛna wɔbɔ ɛyɛ bank of governor abaso sɛ wetima boa ma ɔman sikasɛm egyina brane efutu akwa ma mabunu se yenhye na yempa adwuma papa bi nye ne yenya si ewura mu ba na eniema yebeye bia yade bia tete amai Ghana fe oman no asomdue no sada na opanini a wopie mu ewo eye abiaze a mfimfini matemu woye ohene a wote adwaso enkane no na oye vice president at the National House of Chiefs da sebre kwabu ewusi ya wotosonson waisi ohene foforo akora bakoma hene wo wie ye watufo ya ereka nan ede emunsem som yen ye call Western Canada nso ede ho nsem ebre wasese de ye declare state of emergency eye wildfire no said ye mpanifo se ya entumi num da no ye betimi anya ho akade bi na oman foforo bi betimi abesasene ne yadum no na ama bibia so akoyie mpanifo wonom eso yasene mi kire enwumako a wo maso yasene endpoint homeopathy waso yasene ame bebe nsem no ede somu afa kasa natural mineral water so ni mu ede no no so ka ho bi haja special local foods na afa perfect baby diapers and also eka ho bi a wonom eso yasene na nsem no every SOMPA 106.5 FM across so no upiemu e wasante mantem a ye bata ne SOMPA 93.1 Kumase omo FB afei Adamfopa radio Paris France Abrochimemu Doma 100.7 Doma Hinkronza SOMPA 90.7 Techima SOMPA 106.1 afei upiemu e watakwa SOMPA wonom so FB oba pa wiai mechiao Sunyane SOMPA 98.9 enso efansemi ebi afei Kingdom 106.1 Mankisim Kanesh Urban Radio Kanesh Dwakesenim wote yenka eho wudi koda no na SOMPA FM wote yenka eho so Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra yadamu nyina mo ase YouTube ne SOMPA FM live www.sompaonline.com website yesemu for penini ora taboatia dama wakwitire nsem nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho de kogo obetumi akwa kenken bie ema Tony Rich BITMISE etam yen efrifi ha besintintan video no so Facebook no ene YouTube ni so nyina no wo hu yen yeso ayeje penni esi adwa bi nsemi edema mimidin abena bedu adepa kofi ewemene nana opon kyekyeku yedamase mamutie